Kinongelam barem ba kinongelam batamai jong ka KSU Central Executive Committee hak arpsan trek nailar arajar arpun rio. Kilalit bani kendo agi saungut kinongelam kaseng ki badan hak Shillong District Jail. Kibla syake melok jinja ba kulmar hak jingia tutup ki rally kibla penlong menaga kat kendai trek nailar arajar arpun rio. Ya kila ingut kinongelam ba kemat ki bagentub yu Presiden Raymond Karjana u Vice President Upen Kemen Samit bad u General Secretary Ruben Najar lapun kitno Syaki patok kemudian harilom garo menak arpo trek nailar. Kat bayo Jeremiah pot mipan bela syaki maka arpo sa trek nailar laset no aha ka district jail ke bahaganong ba Shillong. Habakrani kila patai kubor presiden berem ke KSU ba lambok Starwell Marngar letho bakilawan bani kendo ikini kinong elam hadian bakilio jingtip balawan lambiang yaki hak step jong ka arpo san trek nailar syaka Shillong district jail. Nagaliang General Secretary berem ke KSU u Donald Thaba ula penpau bagi leyo bani kendo bagi dikinong yalam ki basyakam bagi don hapreng kamet ke basyat baklan haga bagi leyo ru gidawai dasyen ki bagi don kam bad ula benra bro bahalor ke jingekran bagi sorkar ke Central Executive Committee jong ka KSU ke sesym karai ke pupura ke jingelang ka bahagian sepenlong hagini gisni nakaliang ki pulet kilawalam biang i dikinong yalam syaka Shillong District Jail kenang ban penlong ya ke jing toket ke babenia Kumbau Superintendent ki pulet ke District East Khasi Hills uba Vivek CA mulia tho menhak arp sautrek nailar bagi pulet ki lapan jengbet ke police headquarters banwan yalam biang Shillong yakini ki laingut kinong yalam yaki belaset Sharilom Garo. U Superintendent ki pulet la kedau bagi jengwalam biang ki Shillong kade ban pensuk bat penkloy ke jing toket halor ke jingkul mar bagi jing penken ya kaan. Nomor yang mentanya di misio jingtip bagi lapoi sini menemstem di lawan kendu marmar iki ya hak apa dia berkata gila aibor ya ka ni ka CC barang dan sabar begini penben begini kan sesong CC sibin kan sesem ya karai pada hak apa dia bekerja khat ke sarkar ban ya keran halor di santli gimat di bagat isi prabu khmat ya baru langut kila ayon ira sini lawan rak sini di makir ke biang di dan kamet di mepet di akrat di ya di wal di sin bagi dan kam di pentahi kin sesim ragi ni isi di pemerintah hak apa dia pada dapat mungkin le akan jengat keren ke sarkar ya kan diisi biang itu sudah jingtip ni step sudah jingtip ni wan penuh marmar buat benar simen atau sosong diwan sisi itu guys simra apa kan itu guys kod sosong ada sisi sosong seperti